ازبرية هر تشي سلام و حرمت خوا جتا و جهبالا را دکم بتونه خباتکاری انسان کو دبیجه چمکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بریه هر تشی گوتیه کن انسان تکن مسلمان گوتیه ببه انسان کو تبی بسلمان حتی انسان کی نبه انسان نکاره با بسلمان اید دواجی رسول اکرم دیچه گوتیه من عرف نفسه فقط عرف ربه گوتیه انسان کی حتی خناس نکر نکا خود ناز بکر حدیث دیجی پیغمبر گوتیه کفر الله من نبره من نسبی و این دقه گوتیه انسان ده چه کفر انسانی که انکار اصل خواب که اگر چخوا اشکنجه جید بینه حضرت محمد تشديج قلت عليه الصلاة والسلام قلت ليس من أمتي الناموس الذي لا يوار عليه قلت جمعة من نوع حساب أو إنسان كل ناموس خانه بخوي ناموس نبيرك ناموس دين زمان عقل ترى ببجم ناموس مال جان ملت ولا تحب تشتر دياكي دقر نت تاوز بدي نت فياجش خلقي بسيني خدای تعالى دايا كرداجي تركا عربا فارسا عجم هر کسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه حدیثی دیشی گوت یعنی باسا در کبن مجور دبن باسا اسلامیت دکن لاسلامیت حقارت دکن رسول اکرم علیه الصلاة والسلام گوتیه والله 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 لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه گوتیه از قسم بکن بذات و صفات خود قسم کن بذات و صفات خود قسم بکن بذات و صفات خود او مؤمنه کش خواره تشته کل خوازه جبره خواره نخوازه اوی ایمان به پیغمبر به خود نانیه امیجا بین سر مثلا منو او گوتزش زندان درکتم او دوارم ده سال 1906 تا 1970 از زندان درکتم ده دوار نه بود زمان جی سابات آدار بود برفته ریگرتیه پوت قدیایه و الحمله پرجیتن مل کتاب کی دنهری نابه کتاب ممو زینه بکو ممو ملت کرده زین کردستانه بکو ملت فساده بکوی عوان کدبین مالای من نورم بیجه بنگه هوی ابه مجلوی کتاب دنهری ساعت نه دی شبه نای بیرامن زاره پیرج مره گو خوجت چوه دی که مگو ولش خوال کتاب کی نیرن گو خوجه دوارش بچینا قلیان پوت نما مگو بته پوت نمایه برفته ریگرتینه و مگو الحمله پرجیتنه خود مزنه شب اولاد دبجم بردا ما شفتر ایدی ساعتی کم زده نای بیرامن دیسا مل کتاب کی نهری تخمین دیکم کتاب سده مال احمد جزری قدیس سره و آوی بود گو خوجه چوه تیم گوال کتاب کی نیرم گو خوجه پوت نما دوارش بچینا قدیان مگو حرمت ریگرتیه برفته و مگو الحمله پرجی تنم خدا که مزنه بیناخیات تنگه مدیم ماشکا خوشنبا آدر درخست گو خوجه چینی زبا خود مزنه مالایی بابی خود خرچه گو اجیزم خود مزره گو دوارش بچینا قلیان مگو پته گوها مگو امنه دورم جینه گوه مگو به ذات و صفات خودم 25 روزات işkence de nahvar. Bera devare mişi derhol kebin acil göre ma devaj mı çetirin. Em devrimcinin. Bera devaj kim khoda kim mazana. Mesele viyavay. Esselamu hürmeti ve jwara dişinim. Temaşvan selamet kimse. تزاني كو جماعات وحكومات AKP اشتنو دركت. بله. نه حق بده هنج مرا چه بيجي. از بني اب هر دو مسئله جي اب مسئله ها نه آیرویه باب کلمه گوتنه هر چو کدک پرچونه سدمی چوبکرونه هر لغت عربایه کدکیوی ترکا ایرانه چوبکرون جی کردستانه oyunu dünyayı teb لسر کردستانه نه ام مسئله ها نقارشی حرکت کرد و کردستانی هاتیه دامازرانه نه ایرو 40 سال تبنیره tabi emştebara nabin insanı baş her derin az üst düzeyde de bejim tabakara de bejim لسرخونا vi insani ev harekatı damazrandı 44 sal beri benere sahibi hatiye perakabetiye soliye perakabetiye hizbullahcı çahatiye perakabetiye sadak ve hakkı va insana inkar beke yalnız evci bedese Amerika İngiltere İtalya'da damazrandı sistema Avrupa hatta ki insana kullanmıştı ki
dide peş. Hatta ciki pilivi kadiya dibe tamam. Hatta iro jera lazım bu. Yeji eko basa bedi'u zaman Said Kurdi bike, bira fedi bike. Emte bedi'u zaman Said Kurdi nasıkın. Bedi'u zaman davavi hak bu, hukuki ilahi bu. Malavi çentevi bu, evkevi zamanevi, ömrevi tamam de zindana da darbas bu, de sürgüne da darbas bu. Tili iro ekul payne, به 10 مليون انسان لپای هيا تلين هيري ان عربه نابي وانزانم هفته 8 میلیارد بنیدیه çiftlik kevan hene stove ve harki vakitindam çiye evana bedi zaman evana pulperesin be valatin be mecine be hindarune davawa nedine sade beni dinde halkı khapine ege beni yek kelime ki mego Kürt edebiyatı vardır ben Kürdüm esas alaketim hapsi şey salaketim hapsi tabi ne puşmanı ama dava bana İslamiyet ne? Eğer ki İslamiyet ve Kur'an hadise Hazreti Muhammed Livra'ya Berat Tayyip Erdoğan jivere, Diyanet Reisi jivere, Berat Fethullah Gülen vere, alime medresane ejitim. Emherin ser Kur'an'ı de beni Kur'an'ı de medhapine. Fethullah Gülen şeyde beni İslamiyet'ten beşin dünyaya her dere zavki cumat dinin bu ber millet en leysi ev hizmet-i İslamiyet çavadı. Nakir. Evya be Türkiye bejin ilimli sistem, ilimli İslamiyet. Be Arapça bejin bid'a. Ligori dini Hazreti Muhammed ne kurdu Türk Araba? El bid'atu eşeddu minel küfri. Bid'a je küfre vedetere. Evacı bir kısmı ki tebaranan erim Türk İslam sistemi evkedi beji. Yani alakavab din tene in dini Hazreti Muhammed hakkı Kürda, hakkı Araba, hacı bütün kainatı beni dikkat et be elhamdülillah Rabbil alemin. Bütün Rabbi mahlukatı rüve dünyaya. De beni din de insana evdihapinin. Beni dikkat bike. İnsan min hecajigo haft hakiviye din zaman akıl tabi defşirme devre defşirme kerne. Bu kurmancı ve tamamdın. Ha. Evana çıka khoda hak daya Kürda, daya Araba, daya Farsa, daya Acema. Evana tab oyun li servi milletine ku bakaline. Ha. İca bab kalimet tişdi gotine. Gotine bab kalimet tişdinici gotine. Gote ku peşivane marraşobe ve khore medeşobe. Eğer sistema Türkiye a İslam çi de beraber. Dedese Amerika'da bir halemeci ağabey. Sırteket. Eğer peşivane marraşobe ve khore medeşobe. Mesele evdere. Binere alim eymey medresa çıka alim bebra alim bebe çıka alim bebra bile le dejanika medresa veke. Evya tamamı le dünyayı vekirge. Disa babkale megotene. Xuduş var razı be. Hun le kurunun kelime babkale xab bejin. Tab atome tamamı bilime tamam cidine reşka peygamberte. Gotem muşnet tişte çıpkin binalıkla peşte. Eğer Amerika nel piştavana be. Eviyat kara bir işi bike. Ne mümküne? Mesela evdere. Amerikalı işte. Gerek ispazı. Eci spazı kimsele. Dibir de jid hivi kimiş xudeş alema heye. Ez dibim geli Şeyh Umalay medresa. Alime medresa. Ekun hak ve kuduzanın. Ne ilam imam. Tahsili ki de beraber. Hum bidin vi Xudaya ku khayya ardu asimane. Hum bidin khatiri ku Hazreti Muhammed atır rüve dünyayı. Hum bidin khatiri vi kelama kadim kuş peygamber hatiye. Devci se tişabersin. Tırsiyek. Makam de do perese devci berdin dini Hazreti Muhammed rast bibejin. İdi basa ev katıl ambrejna beravan insan arabe. Esselamu hürmeti xwa jüveret şine.